Boga ne može niko da zabrani. Boga ne može niko da zabrani, jer onda on ne bi bio Bog i ne bi vladao zemljom i nebesima. Htjeli su nekoć da ga neki ukinu, kao da je Bog nešto što se može ukinuti. Stavili su ruke iza leđa i razdrali se. Narode, nema više Boga i tačka. Mi smo vaše gazde i samo ćete nas slušati. A i vi i mi, našeg Boga koji nije kao vaš Bog, nego je od krvi i mesa i voli da lovi i jede i krka sve što stigne i dohvati, i krmetinu i puhovinu, ćuretinu i zapečenu piletinu, a sve to voli više i od majke i oca, za koje i ne zna da li su i postojali. A ni mi koji ga obožavamo kao da je pravi Bog. Jer mi smo njegovi anđeli smrti i nestajanja. Ne kao oni vaši u koje se kunete i koje slavite, zajedno sa vašim Bogom i svecima, koji od danas ne postoje i kojih nema više. Zato zaboravite na vašeg Boga i slavite ovog našeg koji nije kao vaš, ali u kojeg ćete se brzo kleti i kojem ćete igrati razna kola i pjesme pjevati. I više nego li ste to činili vašem Bogu. Mi smo u krvi i zlu stvorili našeg Boga, a nama su ga poslali oni koji su ga ismislili, da svi zajedno slavimo njegovo ime i djelo, zaobilazeći razrušene crkve i manastire u koje ćemo sa vama uvoditi krave, ovce i magarce, pored naših popova i monaha, jer smo prave pobili, a ono malo što ih je preteklo, ništa nam ne mogu. A narod, sav isprepadan i pogibijama omrčen, sluša i gleda, a očima i ušima ne vjeruje, i ne pomišljajući da se odreknu Boga, anđela i svetaca. Ali tako se izbi. Poče taj isti narod najednom da pjeva novom Bogu, koji je pobio nebrojen od njihovog roda i koji je ušao u čitanke i kalendare umjesto Boga, anđela i svetaca. Pa počeši babe da se kunu u njegovo ime, išarano jarećim rogovima i đavoljim znacima, zapijevajući sa porodom i unucima da ga više vole nego djecu, unuke i život, pjevajući na igrankama kako nam je dobro, kako nam je dobro. I kad poslije mnogo ljeta umrije taj u koga su vjerovali kao u pravog Boga kojeg su se odrekli, i u njegove šaptače i dželate, ridale su sa porodom i greble lice, ne vjerujući da takav Bog može da umre. I trebalo je skoro vijek cijeli da narod shvati da pravi Bog, vjera, anđeli i sveci nikad ne mogu da umru. I počeli su da se odriču Boga u kojeg su dotle vjerovali i da se vraćaju onom pravom jedinom Bogu, da se kade tamjanom, pričešćuju i prskaju svetom vodicom, da čiste i prave nove crkve i hramove. Još ne umejući ni dan dana da se pomole i prekrste kako treba, jer im u srcima još trepte đavolji znaci i znamenja sa prokazivanjem, mržnjom i tajnim sastancima. Ali mora se priznati, shvatili su da Bog ne može da umre i da ne može niko da ga zabrani i ukine. Boga ne može niko da zabrani, jer onda on ne bi bio Bog i ne bi vladao zemljom i nebesima.